Pagkalami na atay kwarta, bisag asa tamo at way problema. Bisag unsa nga pagkaon makapalit gyud ta, sa lain nga nasod maka-travel pa ka. Wa gyud lami kung wala tay kwarta, sayo pa sa buntag maghinuktok na ka. Iko rao kapi buntag hapon, gamay nga lihok nerbyoson kuyawan dayo. Ambot nga no kung makakwarta ko, gasto diri, gasto sa dito, unya karon kay ni resulta na ang gastador, siga na lang mata. Pagkalami na anay kwarta, inom dayon og red horse nga perting bugnawa. Pagkahubog inig uli ning huywa nay kwarta, sukaton dayon og giyaw-yaw sa asawa. Kay gastador palahubog nga way kwarta.